David Matthew Kamurasi Rukidwa kashatu owabireho mukama w'obukama bwatora akategeka kuruga mu mwaka gwa 2028 okusibo yaturiza mu mwaka gwa 2065 hiza hazaho rukira abasaija Patrick David Matthew Kaboyo orimi wa kashatu nawo wizira katuza 2026 mu kwezi kwa 8 mu mwaka gwa 2095 abakama bashatu ababona Sande Bagonza araro mutura wa Rwengoma kandi umutezi w'amakondero mu bukama bwatora akabari umusigazi muto kandi arebere buri mukama nategeka okusi hakireke ko kutuza abene myaka 3 bamulesere kutabaza isi yaniro yokutabaza teri yamaneka kwa mara kuri biziba kandi izuba rikote ryokorora rambere mukamaro mahura izuba rikote barita mu mbugo riona rikote kikireka nk'ikiga kimwe koko kirora n'izuba ry'umukamo bamuhere mu kumwana hati hagati yo mu bata ikikaro mbere barante sanduku namuguta hati umukama arukujya kuri umukama atabaze isi aha myaka 18 y'obukuru Muzeyi Bagonza kijukere kurungi inkoko y'embera yahindukire bwa nyuma yo kumanyisibwa ko mukama Sir George David Matthew Kamurasi Rukidwa kashatu ngo yarwo mu magara gensejo bwa rukwegita hari yabo abakiriza hashandukeye nitu abantu abo kubanza ababandize kurura muntu tugarukamo bakarete papura twandika tugambo kama bugaruke twakora akatebe kabantu tukabanza kufura omugezi nyakayiru yosiya yaba jamani okutandika obukama kabaro omugezi Solomon Jubili Nowe na Musenyero Father Kisemu kandi twakonyera umbito kati bagaya batebe bakabura ogu nashobora kurunje ko bukama bwamaze biro mwendano bugaragara kutuza ko mukamo kusya aho bamuterira umujiye yentura tukamara biro mwenda tugaragara ntura rero mukamo mutabaza amutabaza akabwa biruke Kaboyo yaryoka twasemerwa muna abantu bakamuyerwe ngoma Karambe Royal Tombs oyireho kuba umwanya gw'abakama bahumuriremo nebye bikwate babire bakoresa bakiriya hangoma nabyo nabiriya hamwanya ogwobwe buri mukama inenjiye yatirwemo engoma amacumu nebindi bingi izengoma zimukorezi buri muntu nasobora gukube ngoma zina mubaragaza hati kengoma yekibambe bagiyeta bayamukira tafu engoma ya Rukidi bagiyeta mirembe eyo ubutwa y'impango tubabona bacuke impango nabo nabagamba eyo yakabumba Rukidi mirembe eyo yakabumba kibambe bayamukira tafu eyo yakabumba nyika bagiyeta cyandamira nikimanyisake ngo buri cyanda njye kubaga nikiwaho aha myaka 8 y'obukuru baguma Patrick Kagoro mu rumugo kora nkakatikiro w'amagasanaga yagusya mu myaka 2007 kandi ngo akagusikira kuruga harishe owabira gusikire kuruga harishe nkuru kandi uruganda rwe nirwe rukurebera umwanya ugo ati kanyo katikiro w'amagasani senkuru nyo akatandika kurorera amagasani akatandika 1998 obisenkuru nyo yafuire yagenda hisenyo senyo bamwetaga Joseph Kaboro nagaba baraki nawe yafuye yarugaho yasigara natenda kanyo mutabani omumbuga y'amagasanaga harumwente yenemera kumanywa nka rubamba rwegasani eyo baguma kugira ngo eruho kuma bukama bwa toro kandi obwa hatene meji yasimya ka 2007 eyo bukuru utakatahire mu buhumuriro bw'abakamaba haruho akajwa karukwetwe kibera ko rukubandizamo kandi aha nihe mikoro yone rukorewe wirukorwa katikiro yaba nayitebekanisa kugaburira abakamaba ogu nagira ngo buri kwezi kwa mwendo bwo bukama buri kujaguza empango nibabagenta amero kwero bwe bari kugisharira ha mutoguru kumanywa nko mujugantara na bwanyuma jokeza hagundi mutoguru kumanywa nko mugorogoro bwanyuma yo posenya meji ogu nagitwara mu kibera haru kuba yahereze kutebekanisiza amarwa gatoro
kandi abitahagundi umwanya ogurukumanywa nk'ekituuti. hati ayenzo itulu mwenu tugiyete kibera cyaba bito n'ababito kati kakuba ati mu kibera muno n'umujara kora emukoro ya kalisa yato omukamo bakuba nagenda gukora celebration hachikai empango kujya kutomo nyo haro nibaza nimpisa amaro agestoro ni sara nentambe yerukwera tititi niwana nyetegeras entambe yerukwera tititi ni alohumuta nza gubole ko gukisaramu niko ninyo nyama nizireta nizireka mu kibera muno akenyama izo kumara kuzocha ningabira bana bakama abatulize ubwo bwanyuma enyama hamwe n'amarwa nabitwarira bakama aba obwe buri omwe ari kumuhera omuje hahumurire kandi burizi barushwekerwe bendera y'obukama bwa Toro hamwe n'embugo. Mulimo murungi muno kandi gwikitimisa abagenyi bo barukwiza musajango no bakubataroho nyina kubaza nabo kurungi muno nkabahereza namba yesimu kabaderikingo bakubandagira namba rakubagira ningana ni mweta ndikwasa abagenyi abo baruga mukikaro n'obusiri barukwiza kabagenya barugera hero ya mayanza nyina kwemera hero nkalinde bukwato byabo nkarolere bukwato byabo. Abagenya barukwija kurambura umwanya ogu omunda yenjo ahizi bari omukamariri hakatebwaho wiba hari kuba ine kuteka sente nk'umuringo gumwe gukwaya habukama obukama bwa Toro enshumi nkyehwire bukarangirira kubura muno butebekanisa kuhunduza umwanya ogu gukaba ogwo burambuzi bakihamwe entasi gashakwa Jonathan Tusingwire.